Yeah, alright, Saguruguru Gangs filime nyarwanda. Celestine executive producer w'iyi filime utangiye. Yeah, wino wa mugenzi nawe uyoboye, wino wa nawe uyoboye number 1. Yeah, na mugenzi B Brown ni setup. Yeah, tayari Celestine Guruguru niwe nyiri Guruguru. Yeah, Remy Marshall Entertainment yashyize hanze. Yeah, Nadia Police, Nadia ni umupolisi cyane akajemo akwiye gucika. Studio WNP ahangana batutangiranye. Yeah, akazi kabonetse dutegereje ko mugenzi basi bati ndajya muza duhure handi dusanzwe duhurira. Sinzi byaramo ngo nibiki Kidamage gang ari mu mabandi cyane yakajemo cyane. Icyamamare TV. Yeah, akazi kabonetse ngana 50 cyane twatangiye. Anga ku ruhande Alex nawe mu mabandi cyane akajemo ni benshi cyane bakarimo cyane. Yeah, tayari ababandi yose yagize gutya yihuze aro bagiye kureba ndetse bijyanye na misiyo izo bwoko ki. Yeah, Poro gengi nani bandi cyane akajemo ako tugatangiye. Hari umusa mugenzi ku ruhande ufite igikapu cyaka gengi ari mu mabandi cyane yakajemo cyane kwe kumucikwa yagarutse. Brighton nari mu mabandi. Yeah, Joseline yaje nk'umupolisi cyane bakaba nakubwiye ngo ni benshi cyane icya yose ese mugenzi wagiye kureba ngo ni misiyo igiye kwa yabagera ku ruhande. Yeah, kamarade gengi ibandi haya basi Wondi gengi abari ijambo ry'iki abari ijambo ry'abajura abicanyi abantu nk'abo ngabo. Yeah, hano rikoreshwa cyane tayari ku ruhande barerekera ndetse haro bagiye kureba ku ruhande mu bwoko ki bacanga yabamagaye ngo baze bahure. Yeah, bacanga n'abakoboyi n'abarara n'ama gangs Guruguru Gangs filime nyarwanda. Sabos turahibuka tayari uriteguye basoma mani Guruguru urimo kujyana n'umuzigo ndetse uyu muzigo mujyana nahura n'ikibazo ntemugaruka kangaha tayari muzambona nzabarangiza nemujya kwisha mu ndayisi nzabatubotso tano twagarutse hanga ku ruhande. Wafika kwisi simu muzi yawe sha wahungu we bagiye kuzana umuzigo mu burire abantu mugihugu sasa abajyanye umuzigo ku ruhande. Uyu natumye tumugera bije kuzana umuzigo abagabo sinzi ngo niki bacuruza. Yeah, biri connection bifite bihuriye bira bintu gatorore harimo umujyana na za kokaine ibanga uruguru. Yeah, emeze bite gatorore ahanga ku ruhande mugenzi nguna zazira wose wagiye kugurisha urumogi abana bari bagomba ko bajya kuruzana filimi ahanga abagabo bacuruza urumogi. Yeah, nibaza mugenzi abashinzwe umutekano bimeze bite by'igihugu twagatse ku ruhande. Yeah, umva twitwaraburanye twatwaraburanye rwose ngoma. Yeah, ahantu duhuriye usigaye ukora iki duhuriye rwose ahantu hateye ubwoba mu gashyamba kamwe sinzi niba waje gufata furusheri akazi nanjye ndashuma gusa nyine akazi karabuze nakibuze. Asa sha uravuga ngo akazi ntabwo uzaho gudukora ntabwo duhagashobora akazi dukora rwose. Kigakora umugabo agasubiza ubundi nanjye nagakora rega mayi igenda balance turi buringanire. Yeah, nta kibazo ndahari nanjye ndahari ariko bagiye ubwo uzajyana mu bitaha nakeye kuzaza ikindi gihe. Uyu munsi wa none akazi dusa no twagasoje tayari filime iraha katurore barekeye nibwatize ugarutse hanga ku ruhande abagiye kugurisha iki ari abajyanye witi ku ruhande ndavuga mugo bagiye kwikwisha ku ruhande. Abajyanye mugo ku ruhande barerekeye filime nabo tuza bwebwe bahise nguruguru abakobaye no ku ruhande bagiye kwa bazana iki murabyibuka neza cyane bagiye kuzana mugura none ku ruhande bagiye gurana bariya ndetse nikahunda washiye boss wabo mugo filime iraha abantu ku ruhande baragenda bashakisha amafaranga nuko bayashaka nta kundi. Yeah, nuko bashaka nta kundi bazanye ngaje ko pucyuzuye mugo utajyara muhereza. Yeah, kirimo zako kainoma imbunda barazifite n'amabandi n'amabandi urebe nabi baguhe waje wasamye nabi baraguha tayari. Arebye neza ibyo batumye biruzuye abakoba ibarereka nta magambo menshi nta kintu kuvugana byinshi banjye batinze mari nayiba yara hanga musore ari totomba ntabwo baza hanga ku ruhande twaje tuganira ntiyakaze
ahanga mugenzi bagane umukobwa sinzi ngo ni muntu bwoko cye simuje n'amakenga Usiga Chris. Chris Mari nahereje. Imari yaje. Umuzigo se ntagura. Umuzigo ntabwo urangira umugabo. Ntabwo wabara kutarangira. Tayari umuzigo urawukeneye. Hamagara mugenzi wumve ko utawubona. Samba wandi yawe. Saba ndaje ngerageze. Tayari ku ruhande. Mwebwe yewe nashaka rwose manza kujya gukorera ibikomeye. Tayari agiye gukora ibikomeye ku ruhande. Mukobwa sinzi. Ku ruhande. Ahageze agiye kwihagarika yavanye telefone. Nibega ko muri telefone simbizi. Ngo umuzigo boro yahageze. Sasa uyu mukobwa ni muntu bwoko kikarabaye. Firibira ati umuzigo wageze mugira vuba. Sinzi ko ni muntu bwoko kikarabaye baba we. Abakowe namushyamba barerekera uko bagenda. Baba nyabo. Tayari kumva bashinzwe umutekano. Ba mukobwa kumeni maneko. Ni maneko. Firibira Aye basika turone. Wa mukobwa ni maneko. Bagabo barekeye. Gace kandi bihuse. Tayari. Amabana je ukorwamo. Karabaye. Abapolisi babazige. Polisi babaze senti. Polisi senti. Ubisaze. Daka. Umisozi. Gace. Amabana no mu misozi. Bakurikiwe. Senti. Tayari base isosi iguye minchishi. Karabaye mama gwe. Karabaye. Senti. Amabanda rero cyane akibaza afite ntabwo areba inyuma ajya ngwarwa mu ikembe. Uko bagenda. Abapolisi nabo baje. Tayari mu shyamba. Bamenye ko bagabo bacuruza ibyo bwenge bari kubaneka. Muri isi mugenzi. Ntabwo abyoroshye. Bajya mwituriza. Tayari polisi baje mu shyamba. Umutekano. Barebe bimeze biti. Nta mabande gucuruza ibyo bwenge barakurikiranye mu shyamba. Ryamanye nyana magasho. Tayari mu shyamba ritewe ubwoba. Abanga barahuye boss amuhereza ibye. Nabakoboyi nabarara. Namagenge. Kompa. Aro. Baratandukanye mu bandi. Sinzi. Baratandukanyije. Nta bandi. Tayari boro. Baratsindiye. Boro je kutawarara. Yabaratsinze. Abara. Ba. Garutse. Tayari abara bagarutse. Filimira. Tayari. Bose boro ye wapi kwitwara. Tayari sasu. Rirarya. Sigara bishi. Segayise abapolisi nta mikino ihari. Tayari abapolisi bose asabize ukagenze mwakoze kuzabura beo dure muri episode kurikira. Ndabakunda cyane. Alright sir. Mwakoze kuduha umwanya wanyu n'igihe cyanyu. Ndabakunda cyane. Bye. Alright sir. Turi mugakurikira. Ndabakunda cyane. Karaka winowa. Tayari.